Dobar dan, slušajte. I am the captain now. Ovo je najgori početak ikad. Dobro. Di smo bili svo ovo vrijeme? Koliko, nismo dugo snimali. A ne, 3 tjedna. 3 tjedna. Ja sam odradio 3 MMA eventa. Dečki su odradili 3... Ana, pošalji mi to. 3 MMA eventa sam odsudio. Na jednom sam bio. Imao sam... prvi put mi se dogodilo... Baš je da skrenuo od sebe i sam Ne, pa mislim, pričati. Pa ja jesam Michael Jordan, ti si, mislim, očito je Michael Jordan, Scottie Pippen, ne, on je Toni Kukoč. On je Toni Kukoč. Ti si Dennis Rodman, Dobro. zbog tetovaža. Jer si lud. Jer si najlud. Tipa, ako će itko postati transvestit i oženit se za Madonu, to si ti. Da. Čeka u Sjevernu Koreju otići. U Sjevernu Koreju, to sam opet ti, da. Sve pogođeno. Anyway, back to me. Imao sam situaciju, svašta sam prošao. Sudio sam boksački meč. Ovo je prestrašno. Sudio sam boksačke mečeve. Užasno je. Kao sam doma za sebe. Ne, bio sam u ringu. Bio si ref, a ne judge. Da, Jesi, ref. to je lakše. Da se Je kurac lakše. Kako nije lakše? Užasno, znači stalno break, ovi svi udaraju potiljak, meni samo flashbackovi na onog siročeka koji je ostao slijep ili paraliziran, pokušavaš ih upozoriti i govoriti kao nemoj, daj, ovo nije potiljak, je potiljak, šta da radim, koliko je potiljak, Hrgović, pičko. Jer znaš da on pogađa onoga Molinu u potiljak pa se ovi žalio i gledam, ok, ovo je 100% manje loši od toga, ali opet je loše. Uglavnom, suđenje boksa, overrated, neću to više raditi. Imao sam situaciju gdje mi se jedan borac rasplakao pol sata prije eventa, šučurio ispod jakne u kutu i nije se htio boriti. Neću dati mene. I to je bilo dosta razočaravajuće. I šta mi se još dogodilo? To je manje više to. Moji dečki su pobjedili Miletove dečke u Ljubljani. Moj dečko se poskliznuo. Okay. To je istina. Imali su najdosadniji meč u povijesti grapplinga, što je... Bio je no gi je bio. It's saying much kad uzmeš u obzir da je sport sam po sebi baš nije najzanimljiviji na svijetu. Složen da... Nije najgledljiviji. Da, nije najgledljiviji. Znači može se lagano dogoditi nešto dosadno. Ovi su baš bili uber dosadni. Ali moj je pobjedio. Ko loš sumo bez sumo pravila je bio. Tako Jebem da. ti. A Mile nije bio tamo, ni ja nisam bio tamo, tako da smo oboje zapravo... Pobjedili. Pobjedili, da. Nismo trebali uživo gledati to govno. Istina. I to vam je to. Puno sam se bavio sa svime, osim s ovim podcastom. Ja sam sad došao ovdje da vi šutite. Ja ću pričati o Paddy Pimbletu. Može. Pričat ću o Kanye Westu. Pričat ću o fašizmu. Pročitao sam 2 YouTube članka. Može. Kad kažem pročitao YouTube članak, mislim pogledao 2 YouTube videa od 5 minuta. Sa crtićima. Sa infografikom. Ok. Odmah bolje. Ne, šalim se. Uglavnom, ne znam ti... Šališ se. Uvijek kažeš šalim se i bude točno sve ovo najgore što si već rekao. Kao danas ću pričati o suđenju 25 minuta. Šalim se. 25 minuta? Ne. Otvorio sam danas ekstra rundu. Ekstra runda je postala moj barometar za MMA. Daj prestani s ekstra rundom, Kriste. Znači prvo sam bio ne, pa da, pa ne, i sad sam full on da. Napravit ćemo pobunu. Ako nastaviš s rundom i ako... Kako zove? Ekstra runda. Peta runda. Znači, Peti kupe. Ako bude ekstra runda i tema i ako bude suđenje svaki put 15 minuta ćemo napraviti Mutiny Rebellion. Bićemo We are the captain. We are the captain. Ti ćeš sjediti ispod stola s mikrofonom koji će biti stišan i morat ćeš urlati cijelo vrijeme. Ajde nastavi, ajde. Ali to me podsjeća na onaj depi dan kad sam imao najglasniji mikrofon. Volio bi da se to još jednom dogodi. Sam postavio Niko ništa, jadni ovi, svi su condition. Jedan zuji, ovaj drugi je najglasniji.
Kaže, zašto se to događa? Ne, to ti je tako, oni ne znaju šta rade. Ne znam, jesmo svi gledali borbe? Jesam. Nisam. Djelomice. Djelomice. Gdje kad kažem jesam, nisam sve gledao, nisam. Ne, pa dobro, ali samo jesi pogledao... mislim da sam ključne točke sam gledao. Tak. Zaput si skoro nisi. Gledao sam Rosenstruka što je više nego što sam planirao investirati. Ne, ja sam upalim Rosenstruka i ovoga kažem, pogledat ću prvu minutu, ako se u prvoj minuti ne dogodi ono što se među heavyweightima događa, to znači se dogoditi ostatku meča ono što se heavyweightima događa i onda dalje neću gledati. I sve se lijepo dogodilo prvi jer heavyweight je ili prva minuta potpuno sražnje. Isplati, u heavyweighte se isplati investirati 60 sekundi vašeg života i onda obično bude onako, nastavi se 20 ili 15 minuta, 25 ili 15 minuta onoga što se dogodi u prvoj rundi. To je heavyweight. Točno. Da. Točno to. Da, jako lijepa kako se to kaže? Siže. Lijepa. Lijep siže. Lijep repeat. Okay. Ali i svejedno si na kraju toga samo sjećaš kao zašto heavyweighti? Zašto ovi bi kao trebali biti tehničari dobri? Doslovno je riješeno bilo sve u 5 sekundi. Jel' tako? Ali dobro, nego, to smo riješili. Ja sam gotovo. gledao više MMA, samo u svakoj MMA borbi je bio CM Punk. I, nećete vjerovat, two division champ. Jesi obuko Hasbula majicu na CM Punka? Molim te, mora se dogoditi. Glavu, Hasbula masku. Ima i glava. Maska, poslao sam ti, nisi vidio. vidio. A jesam, dvojica. Da, dvojica Jedan kad je se čak bore. u fest nosi. Pa i... Nisam siguran, tipa, bit će to u jedno vrlo rano doba noći, 3 ujutro, kad neću moći spavati, bit ću prilično depresivan, moguće da ću onda uključiti to, jer to je Hasbula mode. Hasbula mode, ali recimo samo da iskomentiram tu borbu koja su bila Hasbula protiv... mode. To je mode. Pa mislim... Nije to kao skin koji moraš platiti. Ne, mislim da je ovo za glavu, mislim da možeš kreirati ga da ono... Staviš mu masku, jel je? Da, maska je. Ali bilo je problema zato što ovaj drugi borac se žalio da je njegov protivnik lošeg Hasbulu napravio, ali ima predugačke ruke. Ovaj je napravio vjernijeg Hasbulu, sam ne znam koliko vjernijeg može, jel ima, mislim, koja je to kategorija točno? Koja je kategorija Hasbula? Uglavnom, heavyweight Hasbula protiv heavyweight Hasbule. Jeste čuli kako je John Anik najavio Hasbulu? Ja sam samo čekao. Je, imao je ono što ti si rekao da će. Ne, ovako, doslovno. Ne znam koja je borba. Sve su mi se splovila u jednu o novom kardu, ali samo jednom trenutak John kaže and kao, the legend is here, the weight is no more. UFC 4, the Hasbula vanity package skin. Znači, to što si sad rekao, da. To zaustavljanje povraćanja, a moraš pričat, je moj posao svaki dan cijelo vrijeme, već 17 godina. Ti si još i dobar. Jer ja pravim pauze jer mi dođe slabo. Jer uzmem 3 sekunde. Daj mi primjer nečega što ti na poslu moraš izgovoriti, gdje moraš napraviti taj zvuk. One boce su mi bile dobre. Teško mi je. Mislim, teško je i relativno riskantno. Puno toga je riskantno. Samo jedno pitanje za vas, pro gamere. Progejere. Kuži mene si. Progejer. Reći ti ja. Ovako. Danas jesam vidio najveći kurac. Znaš koju ja igru igram? Pa možemo možda pričati o igricama. Imaš Tetris. veliku hrpu kora od banana. I one se krenu kotrljat, a ja sam majmun koji jede banane i baca na tu hrpu. I hoće li me ta hrpa sustići ili neće? To je igrica. O čemu se radi u tvojoj igri? Da ti budem iskren, način na koji ja igram ovu igricu je otprilike tako isto nekako. Samo bez banane. Jel s obzirom da je UFC 4 stavio Hasbulu, znači za ljude koji ne znaju, očito moramo pojasniti da je EA... Znači, zgura nam je Hasbula od šupka do EA grla. Sports in the game, it's in the game, je u svoju UFC 4 igricu ubacio skin pack. Skin pack znači da se možete obući majicu Hasbula Champion for Life i staviti njegovu kapu i masku. Hasbula versus everyone body. I možete to kupiti. Kao i sve ostalo u igricama. Mene samo zanima, s obzirom da svi znamo kakva je
specifična osoba Hasbulla. Jel se ikad dogodilo u mainstream sportskoj igrici koju EA ima, a ima hokej, ima nogomet, ima košarku, Ima košarku? Ima, Kaj nije 2K, ubio NBA Live. ali svejedno postoji. A postoji? Postoji kao a thing. Nisam znao, ali postoji. Da. Ma EA Sports ima sport. Ima FIFA. He's got Bi the rekli, sports. Ima FIFA, to je it's in možda- the game. It's in the game. Jel i jedan drugi sport ima svoj Hasbulla? Pardon. Ti pratiš nogomet. Ti pratiš svjetsko prvenstvo. Naspram vas, da. Tako je. Naspram... Tko je Hasbulla svjetskog prvenstva? Hasbulla. Isto Hasbulla. Korekt. Luka Modrić, ne znam. Nema toga, jel tako? To ne postoji. Ko je manji? Modrić? Ja sam ovu utakmicu sam čak gledao, igrao sam LOL dok je trajala utakmica s Brazilom. I Ko je Hasbulla u LoL-u? Isuse Kriste. Timo. Znači ljudi koji igraju LOL. I uglavnom Nitko. igram Igraju. LOL dok gledam ovaj nogomet i završi utakmica. Ja penale volim gledati. Penale su jedini zanimljivi dio nogometa, jer jedino se tu stvarno zabijaju golovi, ovo sve ostalo mi je kurac. I to pogledam i mi pobjedimo. Ja onako, yes! Naši To- dečki. Ko smo mi? Mi kao Hrvati. Naši dečki. Da, iako kad protiv Japana sam navio za Japan, ne zato što sam kao nekakav anti-Hrvat, nego sam puno više underdog lover nego ljubitelj hrvatske nogometne reprezentacije. I tu sam bio kao, znaš šta, Japancima će biti drago. Čiste stadion, simpa su, jako se vesele, napravili su sad novi anime o nogometu, odličan je, Blue Lock se zove, trenutno izlazi, Nisam siguran pogledajte da ga. su nogomet i anime ono što te privlači Japanu, ali do continue. Ne, za sad. I uglavnom, pobjedili smo Brazil i sad onak, odmah zovu me prijatelji, kao odi u grad, viće, su se bože. Ja točno znam da ti imaš prijatelja koji tak pričaju. Da, točno. I sad ne, to se neće se dogoditi, ne idemo nigdje u grad. I baš onak u vožnji već je počelo, ne znam, ko da smo oslobodili opet Vukovar. Kaos, ceste, baklje, u Radničkoj baklje lete, zatvara se ulica, sve lijevo desno. I pišem poruku u grupi frendova, kažem, meni, imam osjećaj da ovo je ljudima ko sam nekakva izlika da budu idioti. Sam da bude purge. I kako to izgovorim, dobim video, gle budale u Manduševcu, kak se kupa, da nakon 5 minuta zove mene moj stari, pa jesi vidio ovu budalu u Manduševcu? Ja rekao, pa on, yes. Pa šta da ja njemu kažem? Šta, kome? Pa jel znaš ko je to? Ko? Pa ne. Kaj? Iskužim da je to u Manduševcu bio moj brat. I sad... Više ti nije brat. Je. I sad da još pohvalim brata, barem u ovom smislu. On ne prati nogomet uopće. On mislim da ne zna 10 igrača van hrvatske reprezentacije. Sve ću samo okupat. Ne, i on je trijezan doma bio sa starim i sa od njegove mame očuh Ukrajinac, Rus, koji je došao tu sad izbjeglica, ima 89 godina, Vitjolka. On doslovno još uvijek, znači, i sad njih troje gledaju utakmicu i on je rekao kao, ako mi ovo krenemo, ja ću se okupati u Manduševcu. Nisu ni pili, oni su to krenuli, on je uzoručnik, potpuno trijezan, otišao do trga, presvuko se, ušao u Manduševac, otplivo 10 krugova, otišao van, uzoručnik, presvuko se, otišao doma. To je, znači, to nije to. Čak mogu podržati. Ja sam rekao, znaš šta, to čak mogu. Jer nije bilo u elementu, ajde, budi debil. On je samo onak baš lijepo otišao, ispunio su obećanje. Od vas do Manduševca. Mislim, naša četvorica... Ima. To sam htio. Naša četvorica plivamo Manduševac 6. godinu već, tako da to mi je potpuno jasno. Bez elana, Da. čak se ne stignemo napiti jer sat vremena traje. I dalje prođemo kroz to. Mi trebamo početi podcast 10 snimat. krugova. Realno u Manduševcu ima isto mjesta kao kad odem na Mladost plivat. Isti kurac je. Mogu bi bolje do Manduševca, jednako je hladno. Da. Više mjesta, Cold plunge. svjež zrak. Cold plunge. To je pravi Wim Hof. Tako Manduševac sada. Manduševac now. Ja sad... Serenity now. Ja bi ušao u Manduševac da me ti gledaš. Onako... I ja bi da ti uđeš u Manduševac dok te Ali da me onako izbliza ovako.
To bi, vjeruj mi da bi Da, kao to. snimao bi isto. Budi u tom Manduševcu. Budi. Seksualno. Budi. I onda bi ovako. Kako ti u Manduševcu? Hladno. Priča mi, jel dišeš? Krešiš se i hladno. Kako ti. ti u Ja Manduševcu? ne mogu ići blizu Đure. Diši. Meni ovo ispitujem se previše. Ti se ispituješ, mi te ispipujemo. On je vizualni dio podcasta, ti si audio dio podcasta, očito. Ja sam produkcija. Ja sam olfaktorni jer imam najbolje parfeme. I kako se sviđa ovaj danas? Ovo je novi. Barš u nas ti je, Barš, ne volim to. Ima ruže. Da, Ime ruže. I to je, da, uglavnom, to je bilo to oko utakmice. Jeste vidjeli da je Kanye ipak nacist? Pričali smo zadnji put. Koji face shift, sviđa mi se. Da, I'm the captain now. Ne, zadnji put smo pričali o njemu kao šta je on uopće loše rekao, samo ima puno Židova u Hollywoodu. Jel sad jasno? Jel sad možemo nekako reći, sad je prešao neku granicu. Mislim, mogli smo i prije i rekli smo Da. kome treba pojasniti. Pobliže ima svojevrsnih problema sa čitanjem, s razumijevanjem. Ne, meni je ovo zapravo bilo slatko jer se vidjelo, sad ću ući malo u prije u politiku, što nije prva. Može, ajde. Što je prvi put Ja neko bi radije da izgovori tu ostaneš, rečenicu. čak bi i ja radije da ostaneš u politici nego da pričamo o pediju. Svakako. Odeš u politiku. Ja bi bio vrhunski političar dok ne bi snimke izašle. I ovom, A vjerujte mi, postoje snimke. Ja mislim da ti možeš na Kakve temelju ovog... snimke? Ja mislim da ti na temelju ovog podcasta možeš bazirati cijelu kampanju. Ne, postoje snimke koje ni na određenim stranicama koje počinju na P i završavaju na H ne bi smjela završiti. Toliko su ono... ja mislim da slušajte me, mislim da mi trebamo ukinuti ovaj podcast. Molim? I napraviti stranku. Punchlines. Ja sam vam već Ali- Stranka, jer realno postoji mjesto točno za nas. Dobro. Sve opcije su kurac. Znači, ajmo reći da je, kako se zove, Radnička fronta, Peovička. fronta, da. Njih izguramo ovak. Sve okej, ali nisu dovoljno meni ide na agresivni. kurac, kao ljevičaru, ide na kurac jugonostalgija na najjače. Da. Još su, rubno Ne su zanima tenki. me to. Rubno su tenki, Jugoslavija ne može. je bila država buržazije. Pitajte Foucaulta. Pitaj. Uopće me to ne zanima. To me ne zanima. Želim povratak na neisprobani marksizam. Koji je sav. Jer nikad nije isproban. Pa kako možeš povratak onda imati? Povratak teorijski i onda da gradimo na teoriji i startamo prvi put ponovo. Ti bi bio Lenin u Sibiru, Ne. Baš ne. Baš ne. Baš ne. I prije Ni Švicarske. Lenin, ni Trotski. Ne zanima me. Zanima me Praxis clean lines. slate. Možemo to zvati kako hoćete. Kršćanstvo je isto neisprobano. Nek bude kršćanska. Nek bude demokršćani pravi. Boli me kurac. Demokršćanski Hoću izbore. marksizam. Hoću da imamo 299 glasova i to je to. Jer ona jedan neće glasati za nas. Disliker ne smije glasati za nas. I Velebitski kamen. I to je I to. Velebitski kamen Ne, on neće. će glasati. Misliš da hoće? On će glasati. A istina. On On će će glasati, glasati. on će iz inata. Voli ekstreme. Znaš šta, evo ti Ne, sad. voli Evo ekstreme, ti on će kurac. podržati. Ja mislim da je on čovjek koji će podržati. Working title. Rekao je, toliko sam investirao sati u ovo sranje. Moram zaokružiti. Evo to treće epizode gledamo ove idiote. Ajde, evo im glas. Ma od prve, friend. Praxis lines. On je nosilac spomenice stranke Punchlines. Kad palimo knjige? Ne, knjige bi ostavio. Ne, a Ja knjige uopće se, neću ići u te... mislim, sporadično se to znate da se... Ali jesmo Mislim, gender vrati se na aboli... Kanye, oprosti. Ne, sviđa mi se ideja. Zapravo, ali ja bi ostavio podcast, ali bi ga premenovao, ali bi morali otići na neku televiziju tipa Promičbeni N1. program. Ne, ali ne smijemo pričati zajedno, zato što se stvara zabava. Ne želim previše Neću zabave. zabavu. Ima samo jedno mjesto, close-up, donesen Da. 80-ku objektiv, znači portretno da izgleda, to ti je ono kao što ti izgleda sad kad prikazuju prije borbe kad je sve mutno u pizdu materinu. Da. Znači to ti je recimo 80-ka, iako je to kod njih 300-ka jer iz daljine pucaju. I jedna osoba se obraća u kameru i tako, ponedjeljak, srijeda, petak, ponedjeljak, srijeda, petak. Pa to zvuči Samo odlično. proglasi. Pa to je to. Samo proglasi. Jednostavno svak svoje. Kao danas su, evo, Ja ovi su pričam ukrali. protiv identitetskih politika, on priča za identitetske Ja, da. politike. I tako. I tako ukrutno. Ali imamo jednaki broj minuta. Mislim, realno, ako maknete bilo mene... je gorih ideja. Mogli bi se izvući. Kad ubijamo svećenstvo? Odmah.
Ne, ja želim... Daj svaka želim- moja ideja, tebi ne. Ne, zato što želim... A imam legit, Znaš koji ti- mislim, ovo su dobre ideje. Pogledaj film Rim otvoreni grad, gdje muče komunistu u jednoj sobi, a u drugoj je drže svećenika koji je čuvao komunistu da ga ne nađu fašisti. Jeben film. Roberto Rossellini. Najbolji Rossellini film. To onaj koji je napravio Život je lijep. Ne. Može. Znam da nije, ali sam htio sam te. A, dobro. Uglavnom. Sreća, tebe, znaš šta bi ja napravio? Druga ideja za danas i gotov sam. Onda ti pričaj. Druga ideja, da Ninju pošaljemo nekim lobiranjem na 5. dan. Da oni Šta je 5. dan? 5. dan. Objasnit ćemo na ti HRT-u. poslije. Objasnit ćemo ti Je to poslije. ono kada pričaju oni u Panel kutu? petkom Pa to- o aktualnim temama. Pa to je to, pa to sad ja sam htio tebe tamo poslati. Ne, zato što bi se ja trudio, ti učio, ideš. pripremao A i istina. sve. Ti bi došao i rekao, Mandušac. A mislim, kraj onog idiota popa bi svakako bio pametniji. To bi si bio ja, okej. Onaj koji... Ja sam štreber, ja bi se pripremio Ne, dobro. pa ti ono, bi ne bio bi prvi. ko, Ja da. bi sam imao ono talking points od koje sam pokupio od, ne znam, anti-Daily Wire-a. Dajte, Kanye nastavio. Jel revolucija može biti nasilna? Jel smije biti nasilna? Ja mislim, iskreno ću ti reći, slažem se sa Žižekom. Dobro, jel smijem nekog ubiti? Smiješ. Mislim da je teror francuske revolucije neizbježan. Ono, Age of Terror. To te ja pitam. Znam šta A želiš. najviše od svega Znači me ti to. veseli što mi kao predvodnici revolucije, naš će revolucija pojest. Prvi. Ja, kako gotovo. ćemo umrijeti. Pa je. To je to. Pa mi smo baš ono, Ne. jer Robespierre bio onaj koji je Robespierre, bio... Ja želim... Jules Pierre. On će biti kao, znaš šta, ajmo samo giljotina, cap, i ono će biti... Ne, mi ćemo biti ovi koji neće dočekat trenutak, taman malo prije ćemo najebat. Gurnut će nas na led kao u Sankt Petersburgu i propašćemo u led. Kao u... Jokes on them, znamo za Wim Hofa. Dark Knights Rises. Mile, šta radiš u četvrtak? Imam na trgu neko druženje, ako možeš svratit, ništa neće Ok. biti. Hoćemo klečat. Samo dođi. Samo da ne moram klečat. Pa klečat ćeš, ali ne dugo. Da, mislim. To mogu. Ljudi se pripremaju za moju inkviziciju. Ma ne znam šta, htio sam reći samo da mi je drago jer je Kanye napokon unio razdor u desnici. On je ono što je Žižek se nadao, kad bio onaj Žižekov intervju na Channel 5 kod one Cathy Newman koja je taman glupača za Petersona, ali je prevelika glupača za Žižeka. Jer ona je pokušala Žižeka kao uloviti, ali Žižek bio nešto. Ali još uvijek, znaš šta ću ti reći, oba ta intervjua sam Da. I dalje ta žena, jesi li ikad to vidio na HRT-u? Takvu vrstu konfrontiranja gosta koji je popularan. Nikad, jebeno. Znači i dalje je to ono... Ima Stanković. Super Ima Stanković. on baš nema. Stanković je On baš nema. Stanković ima moment kad osjeti da je inferiorni gost, onda počne prekidati, bude bahat, postavlja Stanković je glupa pitanja. Jelenu Veljaču. Tipa njoj će upadati u riječ. Da, kažem. Željku Veljaču. Željko Veljača. Aha, dobro, nastavim. Ne, ali šta sam pričao? Uglavnom, Žižek i onda je Žižek govorio, ga pitala kao, kako si to mogu reći da ćeš podržati Trumpa? Ovo je rekao kao, pa ja se navijam za Trumpa zato što se nadam da će Trump napravi dovoljno sranja da ljevica napokon shvati... Se konsolidira i to. Da se konsolidira. Kad nije nikad više bio u krivu, nikad. Ima knjigu o Žilu Delezu koja je u krivu 99% i ovo je još gore. I onda dođe Kanye i svi su bili kao, ma dobro, ajmo prvo Lex Friedman, pa malo Piers Morgan, pa malo... I onda je bilo kao pa okej, nećemo ga vidjeti. Ajde, odi kod Alex Jonesa. Alex Jones je... Jebeno. Tamo nema uopće grift. Tim Pool je isto između bio. Tim Pool je bio između, da, prije Alex Jonesa i onda je došao, mislim da je bio prije, i onda je došao Alex Jones i tu je bio samo maska, ona prejebena jakna koju ti znaš koja je jakna. Vetman. Mislim, što nije malo čudno. I onda nakon svega Ništa toga je nije čudno završio u svemu tome. na Gavin McInnesu. U prostoru gorem od ovoga, sa jednom kamerom odavdje, jednom kamerom ovdje. Gavin McInnes izgleda ko nekakav playboy, Deda Mraz, pretili od alkohola. On je isto šta nema Kanye West, nekakvu, on je kao oko za estetiku.
oko za umjetnost, za modu, za ovo, za ono. Ok, reci mi nešto dobro što je Kanye West napravio po pitanju umjetnosti. Ne, ali čekaj, ali molim te reći, znači, glazbeno ili modno? Ne, ali kako god. Znači, njegovi kaveri, uvijek imao dobre artiste koji su mu radili kavere. Dobro je, znam, ali njegovo ime iza toga. Šta nije on, mogao je bar prepoznati, šta nije on mogao barem u jednom trenu reći, kad je pogledao tu sobu koja izgleda kao mjesto gdje ti ispituju na aerodromu, jel imaš prije nego što te deportiraju iz Australije u onim emisijama, šta nije mogu doći reći, možda sam zajebao negdje. Pa nema kad je u maničnoj epizodi, ništa, mislim šta. Da, ti si rekao, jel sad manična epizoda traje neko vrijeme? Kad njegova hipomanija kreće? Ja sam se, moram nekako korigirati par stvari. Znači, ovako vam to ide. Probudi se. Slušaj. Mislim, čisto da, pošto uvijek govorim nekakve kao polovične informacije, sad ću reći 3/4 informacije. Znači, Pure Mania uvijek uključuje po dijagnostičkom priručniku sva 3 koja postoje, da sad ne davim. Znači, uvijek ti stoji zajedno elevated and or agitated irritable mood. To je jedna stvar. Znači, nije to vesela euforija koja stalno, znači postoji uvijek, a često i preovladava faktor razdražljivosti. Znači, u sve to imaš ono što se zove pressured speech, nemogućnost da se zaustaviš, treće nemogućnost da procijeniš takozvani flight of ideas, da imaš paralelne vlakove misli i ne možeš se odlučiti koja je bitnija, tako da kroz pressured speech skačeš s teme na temu, postoji psihomotorni nemir, postoji ono što mi ne znamo zato kod Kanja i zato sve ova priča dijagnosticiranja tih svih ljudi koji nema smisla, promjenjaju se šabloni spavanja, nemogućnost koncentracije i na kraju imaš to po čemu je, na osnovu čega možda krivo većina psihijatara gleda ono što sam ja rekao prvi put i zato se sad malo izvlačim, da li su uključeni u riskantne seksualne aktivnosti, da li su, jer oni zapravo, druga stvar je, navlače se na kokain i metamfetamine, jer kad krene manija popuštat, nedostaje im taj high. Sad, to je sve, ajmo reći, objektivni dojam manije, ali postoji i subjektivni kako oni to osjete. Na primjer, kao kako se to zove, absolute well-being, na primjer, da im nikad ništa ne može biti. Većina njih misli da ima neki skriveni talent i tako dalje. I sad sve ove stvari koje sam rekao je jako teško dijagnosticirati jer se često poklapaju s nekim drugim parametrima, sa borderlineom, sa psihopatskim antisocijalnim poremećajem ličnosti koji je organiziran na borderline razini i tako dalje, tako dalje. I mene je jedan tip, sad moram se malo korigirati, prije 2 podcasta je to bilo, i meni jedan tip rekao, a nije ti to tako jednostavno, ko što ti govoriš u komentarima, mislim da tip zna dobro što priča, kao postoji ti mixed states, da ti nije tačno da moraš tjedan dana biti u maniji, 2 tjedna imati MDD, odnosno to je Major Depressive Disorder epizoda, znači da bi se to kvalificiralo kao imaš i te mixed state, ja sam njega odjevao. I citirao sam mu to, gdje teoretski, znaš šta je to? Odigrao sam Jacka Nicholsona iz Malo dobrih ljudi i rekao sam you can't handle the truth. Zato što, mislim, da nisam htio to namjerno ulaziti u to, jer upravo zato što postoje ti mixed states, na primjer, u tome da pure manija najčešće s godinama opada. Između 20 i 30 imaš pure manije i kasnije u tim manijama sve više prerasta u oppressive hostility, sad baš citiram, pa zato govorim na engleskom, ispričavam se. Ili taj irritability preuzima potpuno maniju. Gotovo se gubi euforija. I drugi veliki problem je koji je osnovni način da se prepozna bipolar, je što njihov MDD, Major Depressive Disorder, dakle depresivna epizoda, uvijek ima malo manije. I problem je što najčešće bude prvo depresivna epizoda i ljudi budu depresivni i onda, ne znam, za 10 mjeseci se ponovi depresivna epizoda i onda odjednom pošize. I tu su ti problemi. Ja zato nisam htio reći, jer se često krivo dijagnosticira disocijativni poremećaj, antisocijalni, psihopatski, borderline i čak neki narcisistički na nižim razinama.
Tako da čovjeku se ispričavam, ali namjerno nisam htio službeno napisati, jer je to najčešći promašaj da neko tijekom dana mijenja, shifta i da ljudi kažu to je bipolar, a čovjek ima borderline i disregulirane emocije. Tako da mi sad pojma nemamo šta je, ali je postalo puno zanimljivije. Tipa kad se on uspoređuje sa Shakespeareom, je jedan od najklasičnijih elemenata manije. Dakle, nije psihoza, postoji neki reality testing, ali postoji taj takozvani grandiose self-esteem. A to on ima već godinama. On to ima već godinama. Da. Ja ne znam kad je njegova depresivna epizoda mogla biti, možda kad je živio u stadionu, nosio masku i nije niskim pričao. Što je trajalo mjesecima. Da. Ali sad me zanima. Sad me actually zanima šta će biti. Ima onaj super Bill Burr, ne znam je li to na specialu bio, ili to sam neki onak tipa SNL ili negdje, gdje priča o Kanye Westu. To je staro tipa onak 2, 3, 4 godine i govori baš o tome kako, kaže dođem doma i samo čujem neki glas na televiziji i kako mi ga žena gleda, ja u panici i onako krenem se i kaže, pomislim, thank God it's a black guy. Kao u kontekstu dok je slušao kako govori, intonaciju, načine što govori, kaže to da staviš taj ego u bijelca plavih očiju, kaže to je već imaš rade se uniforme, imamo svoje bedževe, radimo tu, ali sva sreća pa je taj ego pao u crca. Kad dosta je smiješan ako ga možete naći negdje na internetu. Ali da, dobro. Kanje. Mislim, Kanje isto. Meni je Kanje urnebe. Meni je Kanje uljepšao zadnja 2 tjedna, jer sam baš, predivno mi je bilo gledati kako, posebno kod Alex Jonesa, zato što Alex Jones je baš, mislim, ja neću reći najgori, jer to već toliko puta smo rekli, ali jednak tipičan, utjelovljenje svega što zapravo desnica je danas. Samo, nađu grift, jel nam grift conspiracy, jel nam grift kako nam truju vodu, jel nam grift samo da moramo biti absolute free speech, jel nam absolute free market, jel nam znači svako nađe svoj neki grift. Tu je za... Zato što je on jedan od tih koji su apsolutni oportunisti, jer ne vjeruje ni u šta. Da, ne, ništa, baš ništa. Zato takvi ljudi najbolje razotkrivaju u šta sve ljudi misle i šta sve ima dovoljno ljudi kojima se neka stvar može prodati. On uopće relativno je nezanimljiv, baš zbog toga što ne vjeruje ni u šta. Uvijek ti je bolje majoritarian greed pričati o njoj ili takvim luđacima koji imaju urnebesne reklame i zaista vjeruju kao razlika između običnih griftera i true believera, to je kategorizacija. Tako je, da, ali zanimljivo da to što si ti rekao, kako moraju sad vrtiti unatrag, vraćati pastu istovremeno žele iskoristiti ovog bolesnog Mislim, jako je indikativno ko se nakačio milisekundu kad je otvorio branu Hitler speaka. Da. Milo Yiannopoulos se pojavio od nikud debeo podbuho. I više nije gej, navodno. Iako je više gej nego ikad. Preobraćeni gej. Vilica mu otpada cijelo vrijeme, ko da sam MDMA najeo ko govno. Oni sjede u nekoj hali i ovaj mali Nick Fuentes kojeg ne možemo ni... da, taj lik je isto posebno case study, cijeli on je njemu se da... Dobro si rekao, closeted gay, on je, mislim, on baš je sigurno voli kurac, samo ne može si priznat. I kod njega još situacija da on ima onaj klip poznati njega, to što sam ja naletio dok sam gledao. It's gay to have a girlfriend ili nešto. To? Da, da je it's gay to have a girlfriend i još bolji, di radi računicu na temelju koliko gingerbread cookija možeš ispeći u pečnici i na temelju toga zaključi da je nemoguće bilo imati holokaust. I u doslovno 30 sekundi izgovori kao koliko bi trebalo pečnica vam radi na toliko, možeš ispeći toliko gingerbread cookija, a sad je tu bilo 6 milijuna Židova, sad ajde sad ti meni objasni koliko dana bi pečnica trebala raditi da ubiješ 6 milijuna Židova. Iskon chat utjelovljen Iskon chat iz 99. utjelovljen u osobi. Kako nije... Mislim, preziva se Fuentes.
Fuentes. Hoćeš šta Španjolac, hoćeš Pa njega bijeli bi- Španjolac. On ide pod mač, tipa On je- nije prvi, ali je Ono, drugi val. pol. Da, Idemo, drugi vol. Židovi, mi drugi pol i poslije- mača. Ono, da. poslije njega smo, odmah, znači, poslije Cigana već je... Ali Španjolci su imali Franka, šta se čudiš, jebote. To je ta... Svi smo imali nekoga. I mi smo imali... Koliko smo Ne, ali on je Pavelića. Koga? Ono najgoreg od svih likova. Neki dan sam tek, vozim se s frendom u autu i bio je dan Vukovara i Škabrnje i on kaže meni kao, šta se mi moramo svake godine sjećati tog Vukovara i Jasenovca? Kako ga se šta? Kao šta? Ovo mi inače najbolji prijatelj. I ja kažem, kao, kak misliš Jasenovca? Kaže, pa tamo gdje su nas pobili. Kao, misliš na Srebrnicu možda, kao, ne znam, možda si pomiješao, ne znam, genocide. Kaže, Kad tvoj genocide's all mixed up? kao, ne znam. Kaže, ne, pa ovo Jasenovac šta su radili 90-ih. Mislim da si malo... I onda sam objasnio, on ništa nije, on je kao, aha, čekaj, Pavelić, kao, ja sam mislio da on neki Srbin. Mislim, Toliko edukacija u Hrvata, moram reći da on je 5. gimnazija. 5. To je najbolja, poslije znači Zmijac. nije ušao u prve 4. Ne, to je... Ne, ja znaš šta mislim. Za sve koji nisu iz Zagreba, 5. gimnazija, ono top gimnazija. Peta vam je prva. Peta vam je Tak prva, računate da. Ide ono sve, Zmijac, peta sve i u sve ostalo Zagrebu. škart. Evo, pitajte Pečanac već neko vrijeme u Zagrebu. Samo mijenjate broj 5 za broj 1. I to, i Zagreb je dekodiran. Al da. Uglavnom. Lijepo je, ja ću više iz te neke glazbene perspektive gdje jako puno mojih poznanika je štovalo ili valjda štuje još uvijek lik i dijelo Kanyeja, Yeezya, tako nešto. I koliko ta osupnutost njihova, kako ne mogu sebi opravdati da njihov idol ili neko komu su se oni ugledali, kome su se artistički divili, je napravio 180 ili možda 360. Čak nije ni 180, on je pogledao. I otišao u suprotnom od onog što većina koji njega štuju smatraju da je okej. I ne mogu se ne smijati zato što je većini nama koji slušamo black metal tako od kad slušamo black metal, jebe mu mater. Kao šta slušaš? Pa da, imam ploče nekog frajera koji je palio crkve, ubio 2 geja i bio nacist u zatvoru, ali ja mislim će, dobra muza, jebe mu mater. Al drugi album, Mislim, palio lijepe crkve, nažalost. Ne, okej, znaš šta, gle, kao prvo, to su stračare od drveta, nabijem ih ja na kurac Norvešku. U Norveškoj crkve fakat nisu lijepe. Znaš šta, Nisu to. ako je nešto dobro napravio, Tam to su je bilo to. Tam su nula trud. Prelako, ne mreš ti zapaliti sam. Možda Norterdam. Okej, znaš šta, ajmo sad ovako. Pa mislim, Nordam Šta je su u zapalili, biti, ne? šta je Vargu biti krivo napravio? Kako su ga zapalili? Ne, mislim, slušaj, Gorane, zapalio... šta je Var krivo napravio ime podcasta sam? Ali pazi, ali ajmo objektivno. Zapalio je crkve, okej. Mislim, u redu. Niš protiv toga. Dobro, to je neki kazneničić par godina. Ubio je Ajmo dalje. Euronimusa koji ga je htio prevariti zbog ugovora. Bio sam za manje. 16 puta ga je probao. Probo? I u Probao prevariti ili ga je ovaj probao? je uz odlične Dungeon synth albume nosio i nacističku obleku. Koju, by the way, su nosili Sid Vicious i Nicky Six i tako, mislim, koju lošu stvar. Siki Nix. Siki Nix. To sam ja. Ovoga. Ovo je dobro. Siki Nix. To, da smo, Ne znam, Jer se da smo bila mi- zove Nikola. Da smo mi neki kukus style trap hrvatski, ti bi bio Siki Nix. Siki Nix, a.k.a. MC Repeljuga. Taj je baziciran i odjebite. Da si ovo dugo smišljao. Repeljuga je davno pala. Ja. Repeljuga. Kanye West, apropo Repeljuga. Ne, ovo kaj si ti rekao je super ispika da moraju demfati, trebaju ga, super im dođe za cloud, jer
eksponirana ličnost koja može donijeti klikove lica, ruke pokretu, ali je toliko off the rails da eksplicira ono što oni dog whistlaju, odnosno ono što oni signaliziraju, on eksplicira. A ne smije eksplicirati jer je dogovoreno je, nećemo reći nikad Hitler je cool, ali ćemo reći sve što je Hitler rekao da je cool, samo nećemo na kraju zakucati taj dio. I sjebe im koncept, sve im je sjebo. Od griftera koje si ti nabrojio, ne znam, svi, sjebo je Friedmana, sjebo je Tim Poola, sjebo je Crowdera, sjebo je Alex Jonesa koji je the grifter, šta ste sve prošli. Peterson se slučajno prije okrenuo Izraelu, pa ne smije sad ništa komentirati, zato jer će mu sjebati Izraela. Iako je zanimljivo kako svi ti anti-semitic nacisti zapravo vole Izrael. Ma nemoj reći, šokantno. Da, to je ubi židova, osim Izrael, tamo nek ube muslimane. Volimo Hitlera i apartheid, nikad ne bi pomislio. Da. Nikad. Živjela Palestina, apropo. Ako nemate vremena... Prva točka vanjske politike stranke Punchlines, Izrael cancelled. Ne priznajemo ga. Mi smo ko određena država koja nam je susjed potpise i druga država koja nam je susjed. Da Hrvatska odprizna Izrael. Ne smijemo ništa priznati. Da, odpriznavanje Izraela. Nećemo, odpriznavanje. Ajoj. Ne, čekaj, sam želim završiti. Ako želite, samo pogledajte zadnji dio, ja sam pogledao punih 3 sata Alex Jones podcasta. Sat i po, sigurno. Ne, sve sam pogledao. 3,5. Ne, ja sam sat i po. Ti si i po? Svaka čast. Svaka čast. Mislim, s obzirom na da je zadnje vrijeme teško... Samo mi je postalo repetitivno, ali sve što sam čuo je bilo vrhunski content. Home runs, Barry Bonds, vrh steroida, samo roka. Ali ovaj kraj je super zato što osim Alex Jonesa su doveli još tipa 3-4, bilo su neka 2 griftera koji su još sa strane, koji imaju neke svoje mikropodcaste, doveli su neku žensku koja je kao židovka, ali je poznata po tome da je uletavala nacistima vani, neka Lora nešto. Nju su doveli preko telefona i još neki 5. lik. I svako od njih ima svoj grift. Svako od njih. I nakon 3 sata govorenja, ja volim Hitlera. Hitler je izmislio mikrofon. Hitler je izmislio autoput. Hitler je odličan bio lik. On je samo branio svoju zemlju. Ja volim naciste. Nacisti su super. Ako se ovo izreže sve. Ovo će se sve izreže. Thanks. Stranka Punchlines će imati teški udarac. Ali 3 sata je to govorio i onda ajmo sad conclusion i sad svako onako ide, doslovno dođe i svako ima svoj već pripremljen grift, već su ga izrecitirali 75 puta pred ogledalom. Ne, svi trebamo, ovi nam žele uzeti slobodu govora, ovi trancići, ovi gej, muškarc, žena, obitelj, nuklearna. I ovo će biti izrezano isto. Da. Ovo ću ja izrezano biti. I onda na kraju samo dođe Kanye i kaže, pa ne, ja samo želim reći da nacisti stvarno jesu super ljudi. I ovi kao, ali želiš reći kao znaš da su ljudi, ne, ja stvarno podržavam njihovo ubojstva. Stvarno podržavam i logore, i sve podržavam, sve. I to je to. I onda otišao na avion koji je kasnio. I meni je to najljepše bilo. Meni je to cijeli tjedan napravilo. I izašao neki članak, ali kao ozbiljno sad, izašao neki članak da je kao to simptomatično za nekakav, ajmo reći, kult u Americi, gdje crnački kult u Americi, gdje ti ljudi vjeruju da su crni Židovi. Da su oni pravi Židovi. Židovi su im, Black Israelites, uzeli su im, Židovi su im uzeli židovstvo, oni ga sad povraćaju i mrze Židove, makar se deklariraju Židovima. Što se poklapa sa svim ovim što on govori praktički. Manje više. Ja sam uvjeren da je njemu pao grah na Black Israelites slučajno, samo je okrenulo ga na nacizam i onda su se te dvije struje samo sklopile. Ovaj košarkaš Kairi, on je promišljenije glup i on je izabrao o čemu sad pričaš. Da. Nego recite vi meni koliko od vas, ja znam da ja ne zato što sam vegan, i ti me bolji od svih vas, koliko od vas jede jetrica?
I kako Da. ih volite Joj, konzumirati? da. Mrzim jetrica. Jel je? Obožavam. Ali znaš što obožavam? A Ali znaš, ti kažem što jako, jako volim? sunčat jaja? Ne. Jel ja to radim? Hormon rasta. Hormon rasta. Pošto Jel sam- ga- jel? Ja sam Samo jedini pitanje. član punchlinesa koji stvarno je probao hormon rasta Znači- i mogu vam reći, jako je skup. Znači, jako imam trik skup. pitanje. Ako sunčan dan je van, ja izađem van, prebacim noge, gol sam. Točno. Prebacim noge i znači jedan od, znači broj 7, sunčanje jajaca. Da bude prirodno, kao što je, kao što on tvrdi. Šta će prvo ubrizgat meni hormon rasta? Šprica ili sunce? Špica. Ok. Ne, ali hormon rasta ti je za testosteron. A za IGF-1 moraš jest jetrica, Ok. a za... šta još jebate uzimo? Deku? Za deku trebaš se jako dobro naspavat. Duralbolin, Dekadurabolin, da. Dekadurabolin. Zaboravim, ima cijela lista, poslao sam vam u Je, grupu, je. Znači, moja strast, znate, Jetrica. My passions in life. narkomale, steroidi, close second. I ono što on radi, onaj njegov ciklus, ono je apsurdno. Ono je baš apsurd. Aha, Liver King. Ali... Liver King. Mislim, Ali zar nije Na njemačkom Leberkönig. Ne, Puno je bolje. Leberke. mislim njegov... Leberkönig, ja. Kaže, Liver... Leberkönig, ja. Ja sad ne mogu kako se na japanskom kaže King. Osama. Kralju, Kingu. Osama. Tak nešto. Osama. Mislim da je Osama. Tak nešto. Uglavnom, nebitno. Liver King, ako iko nije znao, je nedavno razotkriven da je na steroidima. Što je, mislim, zapravo je bilo genijalno kako je pokušavao pivotat od toga. Ja mislim da se self-reporta, da nije mogu živjeti s tom laži više. Nije, I da ulovili su ga. Ne, čak ga nisu ulovili. Mislim, Ne, pa nemaju nisu- ga gdje uloviti. Ne, nisu ga Likan je... Ulovili su nisu ga ulovili. Znači, mailove, njegov taj tadašnji trener ili netko je poslao te mailove Tako je. ljudima koji su napravili YouTube dokumentarac o Tako tome. je. Tako da teoretski ne, on ne bi sebe nikad outao. Nikad Nema se šanse. ne bi outao, Preduboko je u tome bio, on bi to gazio do svoje smrti sa 32 godine od steroida. Ako smijem samo reći, moram još jedanput naglasiti. Zaboravim se kako se zove točno marka njegovog hormona rasta. Mogu te pitati jedno fundamentalno pitanje Dapače. koje ja ne znam. Znam sve ovo što je bilo kasnije. Je li on samo se nikad ne spominjao steroide Ne, on je... ili je eksplicitno govorio ja sam prirodan? Pusti me. Drugo. Ne samo da je eksplicitno govorio ja sam prirodan, nego je u svojem komuniciranju sa ljudima koji bi eventualno postavili to pitanje namjerno kroz svoje ponašanje i kroz svoju konverzaciju navodio ljude da ga pitaju jesi li ti na steroidima. Možda ne od prvog puta, ali kasnije je to postao štek koji on gurao, to se postavljalo konstantno u njegov, znači To je Monty Pythonovski. Je. Da taj tip tako izgleda i sjedi Je. bez majice gdje se sve to još gore vidi, bolje vidi i da se priča o prirodnosti. Skeč. A cijeli angle mu je uzimajte moje preparate jer sve je prirodno, prirodno. I ovaj mail njegov je genijalan zato što on u mailu navodi kako živi i stvarno živi bodybuilderski lifestyle. Ali, mislim, ko ne zna, u bodybuildingu genetika vam je sve. Znači, svi bodybuilderi manje više rade iste stvari. Nema tu više šta novo ispod. Joj, ne, ako bencham sa lancima, to mi je dalo, a on je trenirao 4 puta tjedno. Da, ne, to je sve kurac. Znači, šta god vas neko laže, nemojte. Znači, nema goreg prostora za laganje i za manipulaciju, osim Kanjea, od fitnessa. I to jedno područje, mislim, kad AI uzme moj posao kao ovoga programera, ja ću morati ući u fitness i bit ću jednostavno najgori hustler. Jer ću lagat sve. Prvo nakurit ću se kod đubre i sam ću govorit, nisi dovoljno naranča jeo danas, ne znam šta pričaš. Ali ono što sam htio reći je, njegovi ciklusi su apsurdni. Ona količina hormona rasta koju on uzima, i to nije generic, to je pharma grade,
najjači mogući, mislim da je rekao da su izračunali da $15,000 mjesečno koristi samo na hormon rasta. To je toliko puno. On ima agromegali, organomegali, znači mislim, kad ti gledaš njegovo lice je se morfiralo. Znači njegov nos je veći, znači to su stvari koje ti se dogode na tako velikim količinama. Ono što otprilike bodybuilder, jer imaš, znači bila je ona stara do ona vremena bodybuildera od Arnolda, oni su bili manje više Vince Stroll, Proviron, čak nisu toliko ni testa, tad nije bilo hormona rasta. I onda je hormon rasta ušao u priču, hormon rasta, inzulin, i sam se... Sam da te pitam, nisam nikad zagrebao toliko duboko. Zadnje što sam, nešto imam u glavi mi je ostalo, da kao hormon rasta nije nužno, odnosno da ima taj, odnosno ne znam... Ako smijem. Da. Dovrši moje pitanje i odgovori na njega. Da hormon rasta rasteš, mišići, to misliš? Da, ali kao da ne rastu ti mišići, nego samo ono što je ostalo da ti može rasti. Tipa, rekli smo nos, uši, zapešća, penis, organi neki. Ovisi se o dozama. Znači, hormon rasta prvo uopće nije steroid, nego je peptid. Znači, nema nikakvu anaboličnu komponentu, već ima samo jednu kaskadu koju ti pokreće na kojoj ti raste. Znači, sa dodanim inzulinom i dodanim testosteronom. Zašto dodanim testosteron? Zašto testosteron diže estrogen, a u visoko estrogenskom okruženju hormon rasta, inzulin ima sinergijski efekt i onda ti se može dogoditi nešto zove hiperplazija. Znači, mi sad svi ovdje tu, jedino što možemo dobiti kada vježbamo je hipertrofija. Hipertrofija je zadebljanje mišićnih vlakana. Ali mi ne možemo dobiti nova mišićna vlakna. To nam se odredilo genetikom. Ti ne mreš. To nam se dogodilo genetikom, imamo i to je to, ali i barem što sam ja istraživao, možda nekome lagano može obvrgnuti da pače, voljan sam moj kuć toko ovome. Hiperplazija se može dogoditi u kombinaciji inzulina, testosterona i hormona rasta. To je kao the golden standard za rast. I tu dobiš ove mass monsters od Big Ramija, od Phil Heatha do Ronnie Colemana, tu je ta jedna cijela generacija počela. Malo. Ali te kasnije. I onda šta se dogodi, onda si dobio jedan cijeli val apsurdno veliko količine steroida, jer su svi bili kao, pa samo hormon rasta, i ja ću biti kao Ronnie Coleman. Nećeš, jer bez obzira kakvu ti imao, ja mogu sad u sebe staviti 1.000.000 grama testosterona. Moji receptori, bili to imaš receptore za testosteron po cijelom tijelu, od tjemena do testisa, do ruku, do svega, će moći primiti samo određen dio testosterona. Zato postoji onaj androgen sensitivity sindrom, gdje ti, iako imaš testosteron, pošto nemaš receptore za androgene, onda tvoje tijelo neće ih primati. I tu često, obično neko ko se rodi sa tim sindromom, se proglasi kao curica i onda ti to obično saznaš tipa sa 18 godina da ti je kćer zapravo sin. To su rijetke bolesti, mislim nisu rijetke, ali događaju se. I ne postoji lijek za to. To ti je to jednostavno tu si. Nisi ni interseks, nisi ni žensko. Si sa efekt pračke. Kak bi to... Ne mreš niš. Ne mreš niš. Postoje tu lijekovi razni koje pokušavaš poboljšati nekom kvalitetu života, ali imaš cijeli taj spektar gender, seksual, znači nije to ni seksa, to je imaš baš i spektar gendera ili ti roda, po raznim bolestima. I sad dođe jedan, što su našli, da primjerice često ovi sudionici Mr. Olimpije oni imaju izrazito velik broj receptora i imaju obično taj jedan gen koji smanjuje myostatin, znači ima taj myostatin deficiency. I myostatin je zapravo signal tijelu kao, imamo previše mišića. A kada imaš manjak toga u sebi... Ti gruva mišiće. Što znači, a ja to ne mogu fejkat sa steroidima. I onda, primjerice, da ja sad gruvam sve isto ko Liver King, ja bi vjerojatno izgledao isto ko i on, ako ne gore, možda malo bolje, ne znam. Ali neću nikad izgledat ko Chris Bumstead. Ili neki jako visoko rangirani tu. I onda ako se ne krispaš, da imaš manje... Osim da se ne krisperam. A čitao sam o tome, CRISPR, genetska modulacija. Uglavnom neka tehnika. Kad praktički su sad počeli da... mogu ti nam izdivaš plave oči. I ne samo to, nego su počeli
ne znam su počeli već, ali već su zahtjevi da kao jel mogu napraviti da moje dijete Da, primjerice da ako želiš da ti dijete ima plave oči ti je $1,000,000. Da. Sada. Znači već se radi to. Ono već okay. postoje kao... Jel to u Kini se radi? U Kini, da. Da. Mislim, neću u Bosni. Sorry, Bosna. Nije da je Hrvatska nešto napredna, ajde. Uglavnom, i sad, meni, ono što se zapravo tu dogodi je da imaš tak jednog nije Liver King čak ni nekakav genetski freak. On čak nije ni iznad prosječan. On, ovako iz moje perspektive poluamaterske steroidne, on je samo onak, bilo tko od nas, nagruvan sa tonom testosterona, ono sa doslovno sa vilom vrijednom hormona zadnjih 10 godina, ako ne više, godišnje, hormona da izgleda lošije od bilo kojeg prosječnog bodybuildera na stage-u sa pro-cardom. Znači, bilo koji prosječni bodybuilder izgleda bolje od njega. A on trenira, jede, klopa, ima svu lovu, sve to i opet izgleda tako. I onda sad kad ti to pogledaš, meni su tu jedino najgore šta ta jedna laž fitness industrije koja se ponavlja je što će onda neko pogledat, niko neće pogledat njega i uopće oni će svi biti kao, on je lago. Nije uopće, meni je veći ključ to, gledaj koliko je on uzimao. On je ima još 5 godina života. Znači, njegovo srce je veliko ko moja glava. Znači, on ima LVH 100%, taj left ventricular hypertrophy, kad ti ta lijeva ventrikula naraste previše i onda se događa razna kaskada loših stvari od koje umreš. Znači, on ima ili to, i sa hormonom raste njegovo srce glomazno, 100%. Srce ko kuća. Srce kao kuća. Meni ja bi tu iz ovog svega izvukao samo, ne, on je lagao za steroide, nego gle koliko je lagao. Nije on uzimao TRT, on je ubio. Samo da može prodati određene suplemente. Pa ne znam, ja mislim da je dosta bitno u biti ne prodaja suplemenata i ne to jel on lagao za steroide ili ne, nego to što je on pokušavao prikazat da ti jedan prilično specifičan način života, nedostupan svima, opet ponavljam, nedostupan svima, pogotovo zato što se radi o čovjeku koji je bio multimilijunaš prije nego što je postigao, što je došao do svoje slave i imao sve predispozicije novčane da si može priuštiti takav stil života koji on propagira, da je on nikad nije implicirao, to jest nikad nije eksplicitno rekao pratite to i imajte takav život, imat ćete tijelo kao ja, ali time što je imao takvo tijelo i što je to pokazivao je pokušavao prodat priču lifestyle-a. Nije do suplemenata, nije do toga da je on na steroidima, nego do toga da nam opet neko u fitness industriji pokušava prodat specifičan lifestyle koji obuhvaća sve moguće ljude, samo da se, znači snake oil... Ne, kužim, da pače, ali ja mislim, ja mislim da su oni svi snake oil salesmen. I čak, svi, i oni koji ne uzimaju steroide i samo ti govore kako trebaš počistiti sobu i bit će sve okej. Svi oni prodaju određeni lifestyle. Ono što je meni tu gadljivo kod ovoga je što se uopće ne priča, nije on bio na 500 testa. On je uništio svoje tijelo. Uništio, 100%. Ono je toliko neodrživo i sad on govori, vidio sam da je bio na onom flagrant klip, sam sad neki klip, on je rekao da će on sad biti netro, da će on sad se okrenuti. Nema šanse. Mislim, iz zdravstvenih razloga on ne može biti netro. Ne može. Mu tijelo više neće proizvoditi uopće ni približnu, ako se ne varam, tijelo mu više ne može uopće proizvoditi dovoljno da bi bio... On 10 godina blesta sve živo. Znači, on mora nastaviti barem sa testosteronom. Ne, u testosteronu najmanju ruku. Znači njegove HTPA axis, znači pituitary hipofiza, ovo je, znači, uglavnom, GnRH, LH, FSH i dolje imaš te Leydovove stanice. Znači, njegove Leydovove stanice, to je sve mrtvo. Njegovi testi si vjerojatno izgledaju kao dva mala, grožđića. I nema šanse da ih on podigne opet. Nema šanse. I on
I još bi on govorio da će on trenirati. Nema šanse. To je ko da si u najgore disbalansu kemijskom u mozgu, imaš najveću depresiju i neko ti samo govori pa ajde, daj malo. Daj se trgni se malo. Daj se malo trgni. Teoretski šanse. Tako si još jednu bitnu stvar. On kad bi prešao sad na taj ajmo reći prirodni, i ako ne može, znači samo da ode na testosteron koji ga održava na granici koja je za njegovo doba, srednja granica koja je za njegovu pravu dob životnu, ne ovu biološku, jel to pitaj Boga koliko ima godina već, 80? 45. 80 je biološka, prava, mrtav je. Nemaš te godine, zato što njegovo tijelo vjerojatno... On mentalno, znači to će mu stvoriti tolike mentalne poteškoće da on sebi neće moći objasniti. Nije čak ni do toga da su ga otkrili, nije do toga, ništa do toga, nego do toga da će on sa jednog nadljuda ili prikazivanog nadljuda da spast skroz na najniže grane, to je mentalno... Neće, vjerojatno. Da. I najgore toga svega što je... Prva stvar, najgore, degutantno je što je double down, što je počeo, mislim, gledaj, svako od nas može lagati i biti ulovljen u laži, niko od nas nije savršen i da nisam ja sad tu... Ček. Govoriš svoj. Ok, ja sigurno mogu. Ja sam savršen. Tako da ne mogu ja sad tu reći ok, ulovljen, ali sad on double downa, joj, nisam htio priznat jer su ljudi... ljudi su mi se javljali i bili su kao joj da si mi bar ti otac. Da. I kako da ja sad njemu priznam da sam ja na steroidima. A u mailu piše da se zadnje 2 godine pripremaš da gradiš to tijelo kako bi imao cijeli jedan marketinški push da možeš prodavati svoje. Znači, to nije uopće... Kako možeš double downat na to? I on, mislim, ja ne znam koji su ljudi koji prate njega. Isto kako, ali ja živim u balonu. Isto kako ne znam koji ljudi vole Hasbulu. Ali očito postoje. Baš sam htio reći. Da, ja ne znam te ljude, ali očito postoje. Hasbula pound for pound logo postoji u UFC igrici. Tako da mora biti nešto. I u cijeloj ovoj priči ja bih samo mogu zaključiti ako mogu nekom dati savjet, fitness industrija vam je najveća laž i nemojte se uspoređivati ni s kim. I nemojte vjerovati nikome. Čak i meni. Nemojte vjerovati njegovom poslovnom partneru koji je navodno psihijatar, certificirani psihijatar koji ga je nakon što je vidio njegovo golo tijelo pitao, čuj, kralju, care, lave, mrave. Jesi li ti na steroidima? Ja sam psihijatar. Jesi li ti na steroidima? Nisam. Okej. On nije na steroidima. Tako ti je testiranje u NFL-u. Okay. Doslovno. Tako ti je u NFL-u. Koliko si istrčao 100 metara? 10 sekundi. A imaš... 40 metara. Da, pa znam. Pa ima steroid party. Ima jedan super... thread na Redditu gdje jedan dečko govori o ciklusima steroida koje je uzimao na koleđu. Znači, i kaže ovo je base, to je baza. Znači, to su 7 steroida, Adderall, Ritalin, CBD, samo za ozljede, znači imaš, to je sve da budeš na klupi. To je samo da preživiš na klupi. I od vas 50 iz ekipe, možda jedan završi na draftu u 6. kolu. I taj jedan, tek njega onda grube. Sad zamisli koje su to pa ne, to su uopće... Super, prošli smo samo kao malo kineziološki, medicinski dio cijele problematike, ali tu bi se moglo zapravo puno pričati o tom cijelom ta konkretno fitness industrija pospješena rastom hormona. I hormona, ali i društvenih mreža, gdje se u principu baš bolesno otelo kontroli, jer je jako podatna za pojavno i pogotovo recimo Instagram, gdje se komunicira, i TikTok sad, nastavkom toga, isključivo se komunicira neka estetika. Dakle, ne moraš imati nekakav sadržaj i sve što je iza kulisa je potpuno nebitno. Treba ti samo afektacija nečega da bi ti nekome nešto prodao. I sad samo grebem površinu toga, samo da kontekstualiziram da je u principu širi problem na koji fitness industrija ukazuje, jer je
jer je bjelodano da je prevara. I taj model se može u principu, odnosno taj model kritike se može primijeniti na... Da, to je kriptoindustrija samo sa tijelima. To, super. Mislim, super primjer. To je grift, odnosno ne samo da ovo je grift, kriptoindustrija je gore od grifta jer je stvarna, pravno klasificirana prevara. Da ne ulazimo sad taj rabbit hole, Crypto.com koji umire je i dalje sponsor UFC. Ja sam čuo na UFC-u da je rekao kripto majice bolan. Jebene su majice. Jesu počeli... Ja hoću majicu, prosti. Moja majica iz snova. Crypto.com Beč Koreja. Tu majicu. Hezbollah vs. Everybody. Tu majicu. Ja se meni činilo su oni povećali u UFC Octagon samo da mogu staviti još više groznih, znači dolje su im reklame za cugu, Modelo, Huervos, ne znam ni šta je to, je li to viski? Neka loša tekila, Howler, Trojan, loš viski, Trojan, loši kondomi, Proper 12, loš viski drugi put. By the way, ima 4 djece zbog Trojana. U Žabcu, neki dan, u Žabcu, paket kondoma, 4 komada. Moraš kuna objasniti za naše Srbe šta je žabac. Žabac, to legendarno. Znači imate, legendarna uopće stvar. ne znam kako bi on klasificirao. Znači imate skupe Špar, imate Lidl, ide to dolje i ispod svega toga, znači na dnu kutije imate žabac. Znači žabac se reklamira kao outlet hrane. Točno. Imate s tim da već, znači, Kaufland je diskont, Lidl je diskont, znači sve je to potpuno suludo da postoji i onda nisu znali šta će, kao mi smo outlet stvari koje su... I tamo nađeš onak tipa ketchup za 1,50 kn. Pakiranje. Tamo imaš, ali ne sad imaš vrhove, imaš krajce, prikrajke salame. Spakirane i vakumirane, to je žabac. Ali ne nekakve kao žnje marke, nego naša revolucija će pošteriti samo žabac. Točno. Čisto da se zna. Da, ali to tipa Heinz ketchup nađeš, kvalitetan ketchup. I uglavnom, kondomi, ne znam od kud su, 4 komada, 1,25 kn. Samo s tim jebem. Znači mislim, ja očito ne koristim nikakve, ali moj jedan prijatelj je uzeo životnu zalihu za 30 kuna. kaže, pa sve je to isto, šta ako kao, ne mre to i... Lateks je lateks. Penali su lutrija. 110%. Uglavnom. Ajmo ništa ne reći u UFC. Evo, krenu. Ja mislim da smo sat i po pričali. Ajmo doma. Ne, Đuro, ne. Ajmo doma, molim vas, idemo doma. Slušajte me, moj... Ajmo odabrat... Ajmo doma. Znači, prva dobra stvar, ja ću govoriti dobre stvari u današnjem UFC. Jučerašnjem UFC. Prva stvar, nije bilo ženskih borbi. I samo jedna heavyweight borba. Ja mislim da je puno bolji UFC nego što sam pročitao na Twitteru kad sam se probudio. Mislio sam ovo je bio debakl. Ne. Topuria Mitchell. Jebeno. Ne, okej, prvo stvar, ja moram reći, imam dokaze. Leo, moj rođak, ako znam da gledaš, napiši u komentare da sam ti rekao prije meča, Topuria glatko. Ja sam bio uvjeren 100% da Mitchell nema nikakve šanse. A zašto bi mi vjerovali, mislim, možda Leo laže. Možda će napisati to zato što si mu ti to rekao. Receipts. Imamo poruke. Ne, Topuria je creeping boy. Polako je grebo centimetar po centimetar dok nije procvao protiv Mitchella u totalnog boja. Moj oprečni boj je odmah poslo kad je prosuo Ryan Halla. I kad je prozvao Paddy Pimbleta. Da, 2 u 1. Ma ne, ali šta bi ti napravio? Ja bi samo govorio daj mi Paddyja Pimbleta. Pa ja isto. Ja da sam teškaš, ja bi govorio Paddy Pimbleta. Mislim, i super je napravio, zato jer se s njim se, bio je beef na ovoj nekoj glupoj konferenciji, kad ih stave stepeničasto, pretpostavljaju da će biti kontroverzna, da će biti neki soundbite, postave ih stepeničasto, to ste skužili. Da. Bilo je stepeničasto, ovi su probali odigrati, ali imaju takav manjak karizme, užasno je bilo. Topuria, double jab u tijelo, apsolutni boj. Znači, odmah ovako sam preskače prvih 10, preskače sve. Odmah dolazi ispod Volkanovskog i Alena.
tu je. I kako je, mislim, kažem, Bryce Mitchell je onaj borac koji ako plan A ne uspije, izgleda kao da nije smio biti u UFC-u. I tako je doslovno bilo. Znači, nije tako loše. Ne, je, stvarno je. Ali više je Topuria izgledao jebeno nego što je Mitchell stojka, ja sad govorim ofenzivno i defanzivno, mu je nikakva. Znači nije on ko Khabib, pa da može nekako ono uskočiti. Učinio je Topuria da izgleda loše. Imao je tipa fake step-inove i Mitchell nije uopće kužio koliko mu je on blizu. Da. A ovaj baci desnu ruku golu i izgledalo je kao ubije ga. Ubije. 2-3. Da. 2-3. Ubio ga. 4-3 je. Bacio širo sve. Ne, ali imao je nekog, on baca golu dvojku ili četvorku, da. Tako je. Ili i odmiravao mu distancu i bacao mu je neki džeb koji je bio samo da se odmiri distanca, double džeb, tu. Ovaj nije mogao skužiti koja je distanca i onda je izgledalo da se kao najgoriji džiceri kad se zalete s 3 metra, jer nije mogao skužiti koliko mu je on blizu, odnosno koliko mu je daleko. I zato ga je stafao tako lako, jer je uvijek bio na dobroj distanci da ga stafa. I još ga je sjebao, odnosno potonuo je najviše Mitchell kad je osjetio, kad ga je u grapplingu osjetio. Ja bih rekao da Mitchell, mislim, šutanje je teško. Šutanje je stvarno teško. I neuspješno šutanje, dok dobivaš batine i dok nemaš plan A, i dok si u stojci, tipa Ryan Hall, dok on ne šuta, ali on bar drži distancu bolje. Ovaj ne zna držati distancu, ne zna braniti low kickove, ne zna kretati glavu. Onaj aperkat koji je sjeo. Ne zna, ali on ne zna ništa baciti. I baš sam onak nekako očekivao da će ga Topuria rastaviti, i što je, ali ono što bih rekao, prekrasno disengaganje. Imam, baš gledam, ja to često gledam i onda si mislim kao kad je bar Enis to radio, točno ovo tu. Jer on ne disengage na jedan paničan, ja sam stojkaš način. On disengage na ja razumijem hrvanje način. Ja razumijem da... Ekipa je retardirana, on je grčko-rimljanin i crni pojas u jiu-jitsu, voli top game, užasno je jak, užasno je eksplozivan, dakle sve što Mitchellu nikako ne paše ni po čemu. I gledaj kad on disengage, to nije panič, jer kad ti dođeš u bilo kakav klinč, ja tebi uzmem single leg, double leg, nije bitno, smo na kavezu, lijevo, desno. Ja imam 3 načina na koje ja mogu tebi se odvojiti. Mogu se odvojiti, čak i ako sam u dovoljnoj poziciji, u polugardu, mountu, svejedno. Mogu te ili udaranjem / polugom nekako distrekta da ti se maknem, što je manje vjerojatno. Mogu ili defanzivnim hrvanjem, što znači nekakvi knee shieldovi, overhookovi, nešto, stvori distancu da se razdvojim, ili mogu krenuti ofenzivno napraviti nešto što će tebe natjerati da napraviš defanzivnu reakciju, iz koje defanzivne reakcije ja ću stvoriti prostor do tu. U prvoj borbi večeri, koju sam gledao, je bila zanimljiva Simon i neki. Bilo je baš par situacija na kavezu gdje su se našli u jednoj situaciji, odmah ćeš prepoznat poziciju, tronožac, ti si meni na leđima i imaš mi kuku na ovoj nozi. Što znači ja se sad više ne mogu ustati. Jako česta pozicija od Khabib, Usman, sve znači ne možeš se ustati više u toj poziciji. Ono je tvoj wall walk koji si htio nekad imati, čak i ako imam vizer, ali taj vizer mi je slab jer sam mi stavio kuku i ide mi preko ramena. Čim je preko ramena vizer, je za kurac. To ako, pratite situaciju kada vam se neko diže uspješno uz kavez i kad se ne diže. Ako je moj vizer tu i onda on ima snage, ja onda mogu spustiti tvoje rame i ja radim 2 stvari. Ja tebe držim ispod sebe i od sebe. Kada moj vizer, bilo to sa tvojim potiskom nogu od zgora ili jednostavno ja sam napravio jednu tehničku stvar krivo, a to je da sam se polego prema naprijed, što često ljudi rade, jer se oni polegnu prema naprijed i držim i dalje vizer, ja automatski dižem svoj lakat gore. Čim dignem svoj lakat gore, moj vizer je gotov. I sad više moj vizer nije efektivna obrana, nego je postalo oružje protiv mene. Što vjerojatno znači da moram zaplivati. Još ako imam nesreću, što se dogodilo Blahoviću, da mi zapne rukavica i sad ti mene pritisneš, ona ti još zapne rukavica, možeš bez veze primiš 3-4 udarca dok ti ne uspiješ iscukati i onda tu. I sad više nismo u vizer poziciji na kavezu, nego si ti iza mene. Čim si iza mene, nosim to u težinu, još ako krivo postaviš ovu nogu koja je prema otvorenom dijelu kaveza i ubaciš mi kuku, je problem. Šta je napravio ovaj tu u ovoj situaciji? On se nije borio od toga, nego je sjeo
napravio ko nekakav sit out, Sit-out hop, switch nešto. i okrenuo se u njega i počeo napadati double leg. I iz tog double lega okrenuo situaciju i počeo se dizati. To je, mislim, nešto što ja pokušavam dečka naučiti već godinama, ali ne možeš ti nekog naučiti ofenzivnu tehniku obrane hrvanja. Jer to je ko da naučiš nekog gilju kako bi se izvukao iz pozicije. Ali ne, prvo ga moraš naučiti gilju. Onda ga ja tek mogu naučiti ovu poziciju. I to je što kod Topurije se vidjelo. Svaka defanzivna reakcija je imala prijetnju ofenzivnog situacije. Znači, Mitchell nije mogao biti reckless u svojem hrvanju. Što bi, recimo, si mogao dopustiti protiv nekoga poput Barboze. Jer Barboza je cijeli samo disengage. Brzo van, brzo van. Scramble, disengage, i nakon 2-3 se izmori, onda mu treći uspije. Još ima, kak je prešao u ATT, ima taj njihov patentirani wall walk koji je prozreo Khabib i ako hoćeš pobijediti ATT borca, a grappler ili Hrvačci, pogledaj Khabib protiv Poiriera i vidjet ćeš kako ATT wall walk zatvoriš. Ili samo pogledaj, mislim, Mokaev i ovaj zadnja njegov, to su sve stvari koje su relativno, to je samo kao, ti ćeš ići na ovu tu poziciju, ja znam da ta pozicija nije dobra. Ovo je isto jedna stvar, uzimam vam sad vrijeme, ali ovo je Ljudi su samo radi ovoga. Radi ovog došli. Postoji velika razlika između Gije u MMA-u i Gije. I to je, mislim sad, no shit, očito. Ali sad slušaj, na šta ja točno ciljam kad kažem velika razlika. Ti kada si Gordon Ryan i ja dobijem gornju poziciju, ajmo reći da je polugard top ili nekakva takva pozicija. Ja imam vrlo često 8, 7, 10, 15, puno minuta za rad. Ja radim samo izometriju. Ne postoji kraj runde, ne vraćamo se gore u stojku. Ako se ne postoji šansa od udaraca i moja cijela fizička sprema je stvorena za držanje. Dok bi isti taj Gordon Ryan, kad bi Gordon Ryan došao u mom borcu i rekao moraš raditi to, fizički se spremiš za to, ili ja reći kad radiš to, on to ne može raditi. Jer on nema fizičku baždarenost za to. Što je očito. Isto kao kada da ti dođe nekakav eksplozivni kickboksač i ti sad želiš, moraš raditi double, nije ista, možda, dobra, eksplozivnost je možda drugačija, ali nije ista stvar. U G je izometrija puno bitnija. Što Mile može potvrditi. I kada onda sad imaš situaciju gdje kada ti dođeš u parter i tu radi, recimo, to rade super Khabib, Islam, mislim, i Mitchell to radi super kad dođe u parter. Oni nisu u poziciji gdje će oni sporo nešto graditi, nego njihova pozicija se bazira, njihov napad u parteru se bazira na činjenici da će donji borac mora napraviti nešto kako bi se izvukao iz pozicije donje, zato što ne želiš izgubiti rundu. U toj tranziciji su oni svjesni da imaju adekvatnu reakciju da izbore bolju poziciju. Ako ne bolju, onda barem poziciju koja će ponovno ih dovesti u ne mora biti nužno bolja od te u kojoj su bili, ali mora biti bolja od neutralne pozicije. Grappling meta je zapravo nije suprotan, ali ako je jiu-jitsu, ne znam, na 12 sati, ovo je na 4. Doslovno, nije 6, ali je jako daleko. Gdje primjerice u G, ja sam tebi u mountu, meni je izvući se u polugard ok, dok u MMA-u izvući se u polugard nije to toliko dobro. Onda ću te pokušati dok primjerice ti meni ideš, ne znam, hip escape-at, ja ću onda puno, zato smo mi radili jako puno na treningu uzimanja leđa, puno radije ću ti uzeti leđa. Ili ću te puno radije onda doći u poziciju gdje ću će te udarati. Sve se svodi da imaš, ja imam taj anagram SRK, da imaš svjesnost za reakciju, da zadržiš kontrolu. I moraš konstantno to imati. I onda moje, kad ja pokušavam i ovo nije lagano, zato što ti moraš promijeniti način razmišljanja. Ti moraš trenirati G-u, ali maknuti masnoću iz G-e i iskoristiti ove hand fighting, gripove. Puno je bliže američkom folk stilu. Baš to. Puno je bliže američkom folk stilu. I sve to iskoristiti i adaptirati za udarce. I onda kad ja primjerice radim s nekim, sad već dugo nisam, ali ne znam, ja bih radio s nekim džicerom, ili ne mora biti džicer, ajmo radim s nekim MMA borcem koji zna se ustajati. Taj MMA borac će se lakše ustati džiceru nekada, zato što se on navikao kako samo scramble, uzeti kuku, dići se, dok će sa mnom se mučiti jer ću ja ću mu dat
prostor da se digne. Ja mu neću na silu ići ono i sad se usta. Nego ja ću vidjeti do kud ide, hop, i uzet ću, ne znam, nogu. Možda ću mu uzeti poust jedan na drugu ruku. Možda ću mu tići iza leđa. Crackdown pozicija koja se često događa. Crackdown, da. To je high crotch na podu. Da, i onda to je zapravo Mitchell prodao ovome, to je jedini način na koji ga rušio. I to je sad, ja bih rekao, tu je ta jedna velika specifičnost koju ćete vidjeti i onda zašto borci koji su dobri džitseri često znaju ne uspjeti u kvalitetni, ali primjerice jedan grčko-rimski Hrvač, njega ćeš puno teže skinuti sa sebe, ili nekog samboista poput Mokajeva. Iako je Mokajev nije sad, on je još uvijek mlad, još ima puno vremena za ono. Ali ono što on radi je double leg na kavezu, okrene, otiđe ti na leđa, ne da ti da mu slomiš grip, pa te malo počisti, pa ide tu i ode ti 3 minute, ti se konstantno dižeš, ode ti 1 runda, 2 runde, već si izgubio, sad tu on može bacati drugačija je borba. I to je jedna stvar koju bi stvarno pohvalio kod Topurije. Kod Topurije je, i zato sam bio jako siguran da će ga pobijediti, on nije Barboza gdje ima samo plan A za bježanje od ovo. On, ako osjeti, on će ti zaprijetiti što je. Vratit će ti rušenjem. Da, on će ti zaprijetiti s giljom. On će ti otići na leđa. Ono što je napravio ono prekrasno u drugoj rundi. Ono, bum, otišao sa strane u side kornjaču. Kako se to? Go behind. Go behind, da. I napravi, i te stvari ubijaju borce poput Mitchella. Mislim, Khabib nikad nije naletio na nekog komu to može napraviti, ali kad bi naletio, njega bi to puno više koštalo kada ne bi mogao u stojci uspostaviti dominaciju, a da u parteru ima nekoga ko mu može parirati na ta 3 stupnja borbe. Jer jedini borci s kojima je on nikad se borio su mu parirali samo na makni se. A nikad nije imao borca koji će mu zapljesiti na hrvanje. Jako je smiješno i tužno što McGregor zapravo imao najviše uspjeha. Da. Je, on je, baš to. I ono gdje je imao, kako bih rekao, on je zaprijetio, ali nije znao kada disengage u toj prijetnji. Jer je malo je preduboko ustao i na kraju izgubi na crackdown. Crackdown ga je koštao. Da, evo ne znam, sad sam tu pričao puno o svemu tome, ja bih završio za Topuri za sebe, ako imaš još nešto za reći. Pa, ajmo Pimblet i gotovo. Da pače. Pimbi je vjerojatno izgubio ovo. Mislim, meni je, ja ću samo reći jednu stvar, ja sam čuo priču da su suci u UFC-u bolji od sudaca u Hrvatskoj, isto kao što su borci u UFC-u bolji nego borci ovdje i kao što su treneri u UFC-u bolji nego treneri ovdje. I jako sam fasciniran kako se ovako loše odluke događaju u Hrvatskoj. Ovo je mali džeb, znači. Kužim. Ne zajebavam se, ali ozbiljan sam. Pimblet nije gori, ali je isti. Da, mislim, prva stvar, Pimblet, najbolja baza očito za biti u UFC-u je samo budi malo popularniji na Instagramu i UFC će ti namještati borba. Ovo je bila namještana borba. Ne odlukom sudaca, boli me kurac, ja sam sad došao od Dana i rekao, ta 3 suca, ja mislim da nije. Sumnjam da je tako. Zato što... Ja mislim da nije, ali namjestio mu je protivnika po mjeri. Jared Gordon je točno namjestio mu je protivnika po mjeri koji ga je učinio da izgleda gore nego ikad do sad. Da. Znači, on uz namještenog protivnika uspijeva izgledat gore. Znači, započne tjedan lizanjem šupka svom šefu. To je baš nelagodno je ono bilo. Ovo je nelagodno. Najodvratnije. Izgubi beef od Helvanija kao čovjek koji bi trebao rasturati društvene mreže i onda dođe i od tipa kojeg se niko nije mogao sjetiti uopće koje su njegove zadnje 3 borbe izgubi relativno glatko, osim što su suci dali njemu pobjedu. I onda još dođe i pokušava u panici izvesti neki heel turn i reći ovo je bila borba večeri. This was not close. I knew I had the first 2 rounds. Ja sam ga čak branio, zato što do ovog tjedna. Cijelog tjedna. Da, zato što mi se činilo, bar ne pokušavaju ga graditi kao nekog ozbiljnog kontendera. Bar znaju koji su njegovi kapaciteti i držat će ga u tom okviru još par godina. Iako nije jako mlad, 27 recimo godina i ima puno profesionalnih borbi iza sebe. 23, ali 4. mislim taj boxing for MMA koji on prikazuje je katastrofalan. Čak moraš, ja sam siguran da ja ne znam dovoljno
o udaračkim tehnikama da skužim koliko je užasan, ali naslučujem da je puno gori čak i nego što ja mislim. Ma mislim, sad, ja pričam iz neke svoje perspektive i ono što ima dobar bič u ruci, znači zna bacit udarac da ima efekt, tipa jako bi dobro udarao krušku. Ali di je to od top 15? Ne, hoću reći, ali glava mu je visoko, ne zna ga pripremat, sve izgleda jako trapavo, Slušaj me sad nema dobro. kombinacije. Slušaj me dobro. Nemoj ga braniti. Ne branim. Ti znaš da je Ismagulov tipa 10. Pa Ismagulov bi njega... Jel ti znači... U 100 mečeva ga 101 put pobjedi. Jednom bi ga pobjedio 2 puta. Jednom bi tapko, sudac ne bi vidio, pustio bi i onda bi ga opet pobjedio. Jedna borba bi bila 10-8, 10-8, 10-8. Da. Ne, mislim... Jared Gordon, ja sam ga promatrao cijeli ovaj meč, baš sam gledao na gledam, Jared Gordon je kriminalan, ali Jared Gordon je onaj borac koji vidiš da je najnetalentiraniji u dvorani, ali je vjerojatno najvrijedniji. Tak mi djeluje. Baš mi djeluje kao onaj lik koji prvi dođe, zadnji izađe, molim te treneru, daj mi da ti držim fokusere, aj mi ti drži fokusere, evo mi ti Đuro držat fokusere. Ovo je baš neočekivan dis. Neočekivan? Da. Mislim, za čovjeka koji je pobjedio Pimbleta. Ne, hoću reći, on je borac koji realno nema šta raditi u UFC-u. Ovo je lightweight kategorija. Ovo je kategorija u kojoj bi ja očekujem u lightweight kategoriji da su svi jebeni u svemu. I onda dođe mi Jared Gordon koji hoda skupljajući noge. Znači ide zadnja prednja. Ma znam. Zadnja prednja. I on baci lijevi kroše lijepo 5 puta i onda ko da ga zaboravi bacati između, jer ko da mora imati neku posebnu pripremu na koju je utreniran prije nego što ga baci, onda ga baci kriplavo nekako i onda kao, i onda uđe Pimblet u njega i baci ga prejebeno. I pogodi, i svaki put ga pogodi čisto. Svaki put. Bilo je free for all, left hooks all day. Ne znam koji... Tipa, Justin Gaethje, Paddy Pimblett, bi trajalo 6 sekundi. 6,5. Ne, meni je smiješno, užasno, zato što je, kad pomislim na tipa, igrom slučaja su sad tipa Carukijan je možda 9 i Ismagulov je možda 10. Mislim, ti kad sad pomisliš kao, ok, šta je sljedeći korak? Oni moraju sad ići unatrag. Da. Oni moraju ići još niže, tražiti ljude koji, mislim, i stavljati ga ne u co-main, jer očigledno ljude to iritira. Ja da sad me zaposliš kao profesionalca, ja bih rekao, ok, nemojte ga stavljati u co-main, to će samo iziritirati jedan dio publike. Idemo mu naći, sad ćemo mu tražiti godinu dana, godinu i pol, 3 potpuno nepoznata lika koja će on nekako dobiti, pa da može bar reći na osnovu nekakvog nokauta, ovo je bila borba večeri i actually dobije tih 50. Mislim, ima određeni skill set. Ima čvrst je, može popit. Ima dobru bradu. Mislim, očito ima nekakav... Grappling mu je ok. Ok, da, ima nekakvu sposobnost preživljavanja. Mislim, imaš borce koji... to niste me toliko čuli. ne u Nisi ga top čuo. 15. Ma kakav top 15? Pa okej. Znaš što znači top 15? To znači da ih je 15 najboljih. Znam. To nije nešto drugo. Znam, ali zašto uopće braniš to? On je co-main event. I ti govoriš, on ima... za co-main event nema. Nema. Nema za top 15. Slušaj me, dečko koji je bio prva borba ove večeri, neki 21-godišnji Južnoafrikanac. On je bez on može dobiti Fergusona ako Ferguson ne popije Zipreksu. I to je to. Ako Ferguson dođe i okrene mu leđa i počne se boriti s ljudima iz zida, to je njegova pobjeda u top 15. To je istina. Ali Isuse Bože. On ima neke, nemoj davati svi imaju neke, jebote. Sean Shelby gleda ovo. Skolex je Ferguson. On uzima 7. lajnu sa Hunter Bidenom i sa Ferguson i Paddy. Zapisao sa krvi nekakve djevice.
jesmo sve rekli u ovom. Majmo još Ankalaev. Ne, mislim, upravo si sve za Pedija. Nema šta dalje. Mora. Jer, Mislim, znaš šta samo hoću reći, malo se sad naravno zajebavam, sam ali reci. hoću ti reći, sad ti govoriš naravno ima neke naravno da ima neke kvalitete, ali nema kvalitete skoro za uopće UFC. Ne, ja bih rekao, on ima kvalitete da će pobijediti bilo kojeg non-UFC caliber borca. Tako. Što je Jared Gordon. Ako ćemo gledati. Jer ja vjerujem da postoji bez U ovom trenutku evo, ja ću reći jako pesimistično, barem 40 boljih boraca od Jareda Gordona van UFC-a. U lightweight kategoriji. U lightweight kategoriji. Znači govorimo od Bellatora do One-a, do KSV-a, do svi. Naći ćeš mi 40 boljih boraca. Mislim, ovaj mali Paranes iz KSV-a je 7 klasa bolji od njega. 100%. ACB, da ne spominjem. Ima 3 Magomedova koji su bolji. 3. 100%. Uglavnom, main event. Još Ankalaev. Isto je bilo. Ne, I'm the captain. Isto je bilo... Čuro, jesi živ? Ja sam ga poljubio, dobio je pusu podrške, iako smrdi. Znači, prva je Pedi odluka, mislim, znaš što ću reći, da je ova odluka bila, da je ova odluka kod Pedija bila tipa u prvoj borbi večeri, nikog ne bi bolio kurac. Ali pošto je bila za Pedija, sad su svi ovo je najveća krađa u povijesti. Mislim, znam, ali i gifovi iz prve runde izgledaju dosta loše. Ne, ja se slažem. Znači, mislim, meni je samo u tome kad ja te gledam, ja sam najiskrenije Pedija u borbu pogledao sa pol kurca. Baš mi gledaš i zašto je loše? Znaš što je tako loš? Onaj mali Rojas mi je bio bolji. Onaj mali od 18 godina. On mi je bio 3 klase bolje od ove borbe. Uglavnom. Ova zadnja borba, meni osobno, nju sam gledao jer sam načuo da je bilo kontroverze i onda sam je gledao sa jednim maknuo sam se i rekao sam kao, idem baš malo onak strože sudački to gledati. I kada gledaš borbu onako sa strane kao sudac, onda je ne bodujem. Jer, nego ću samo reći kao onak instinktivno mislim da je X dobio. I primjerice prva runda nisam mogao odmah odlučiti, što znači da je bilo ko mogu dobiti. To sam. Znači, i neću ja sad reći ja mislim da je, jer moje X mišljenje ništa ne znači, jer ja sjedim tu, imam vremena, imam usporenu snimku, komentatori pričaju, ne čujem toliko dobre udarce, nisam uz kave, ko zna šta sudac vidi. Mislim, ja ću vam odmah reći, ja sam odsudio sad već barem 300-400 mečeva sa strane, još ne znam koliko unutra. Ti kad sjediš, ima određenih kuteva, kad ti ne vidiš kurac, znači kurac, baš od 15 significant strajkova ti ih nisi vidio 7. Jednostavno sudac tu, ovi okrenuti leđima, ali ti ne mreš suditi ono što ne vidiš. I ja to uzem u obzir, ako ja to sve vidim i ako je meni to sam onda tak je svejedno. Znači imaš prvu rundu lila, druga i treća su mi ružne su, ali ako ćemo gledati po sudačkom kriteriju koji kaže immediate damage towards is valued more than cumulative damage, što immediate damage je volio kao immediate damage towards finishing the fight, a ti low kickovi su izgledali kao da bi da su sjela još 2 da bi Ankalaev morao sjest na guzicu i da bi bilo ružno. Tu mi je Blachowicz dobio, druga čisto, treća Lilal dobio i četvrta i peta je čisto Ankalaev postao, je se sjetio da je stanac. On doslovno dobio, čekaj, kak se prezivam? I počeo Hrvat. Znam Hrvat. Mislim, jako loša odluka. Ja mislim da je Ankalaev mogao glatko dobiti Blachowicza hrvanjem. Mislim, ako ga mogu mislim da mu je to trebao biti game plan da radi što je radio u 4. i 5. rundi. I da je mogao to proizvesti puno bolje nego riskirati u udaračkim tehnikama i tu prvu rundu koja je lila. Da. I naravno, mislim, samo da ti kažem, kontroverza nije proizašla iz konačnog rezultata, nego iz načina kome su koje runde davane. Neki sudac je dao treću Ankalaevu. Mislim, da se razumijemo, meni je draw ok, jer ova zadnja je 10-8 lila, mogla je biti 10-8, nemam ništa protiv ako su mu je dali, jer ga je fakat izudarao. Pa ovaj jedan tip je dao 10. Da, jedan je dao, drugi je, znači ako je jedan dao tome, drugi je dao prvu ovome i treći je dao prvu ovome, ali treću ovome. I taj treći je zajebo. Taj treći koji je dao prvu,
Mislim, na kraju dana čak i to, ako si mislim, tu mi je ta nekakva greška bila. Niko nije dao četvrtu Blahoviću, ili petu, i nitko nije dao drugu Ankalaevu. Meni je tu jedino to sad ono, prva stvarno je Tosap. Tosap je između 10-8, 10-9 zadnja. I treću je jedan sudac dao Ankalaevu. Što mi je malo čudno. To mi je onako, mislim, meni je treća ovako od oka, nisam gledao opet, bila lila. Ono na što bi se ja tu referirao, i to mogu, to mogu i malo možda ljudi u ovom, na našem području prihvatiti kod nekakvih borbi. Imaš borca koji je dominantno dobio 2 runde, zadnje, na lagan način. Očito mogo je to koristiti. Čak i da nije mogao iskoristiti to na isti način u 4. i 5. Mogo je barem zaprijetiti u 1. imati više oružja. Nije ni zaprijetio. Ti se na kraju imaš te 2 runde, 3 su bile takve kakve su bile. U 4. i 5. si skužio da to možeš raditi i počeo si to raditi. I onda si ljut, a razlog zašto si počeo to raditi zato što ti borba nije išla u korist. Jer si imao sjebene noge. Znači, ti si sam u toj svom potezu priznao da tebi borba ne ide u korist. Nisi ti počeo hrvati jer ti ide prejebano i sad ćeš tebe dominirati hrvanjem. Ti si počeo hrvati jer ti nije išlo dobro. I na kraju svega počneš cmizdrit, ja ne znam šta ću ja sad, ovo je trebala biti malo Mislim da se razumije, postoji ona izreka, won the fight, lost the match. Mislim, ovo je won the fight, it was a draw. Ja mislim da to je istina. Blahović je puno manje pokazao od ovoga. Ovo je kompletni borac, više ga je dominirao, da sudiš borbu kao whole, vjerojatno mi je dao Ankalaevu, da se drugačije boduje, ali se boduje kako se boduje, imaš pravila kakva imaš, nije ti išlo 2 runde, prvu si bio isto trapav, mislim, a realno si stvoren za ovoga. MC kontraš, ovaj tu twitcha na sve, MC kontragard, sve ti je stvoreno i odradiš takvu borbu. Slične stvari se događaju ovdje kod nas na našim prostorima, gdje borci dogodi se situacija gdje u zadnjim rundama bude kao, sad ću ja početi raditi ovo što mi paše, a baš si to počeo raditi jer ti 2 runde nije išlo. I onda se kasnije žališ, pa gledaj kako sam ga ubio u 3. ili 4. ili 5. Pa vidiš da sam... Pa čekaj, pa zašto nisi to radio od 1 minuta? A to niko neće pitati, ili niko neće trener biti ljut na borce i reći, nije on mene slušao. A ja čujem da se on dere... Ankalaevu su govorili koji ti je mrtvi kurac. Da. Ja čujem u našim borcima, i to si čuo između runde ovdje tu, šta radiš nakon 1. runde? Šta radiš nakon 2. runde? Šta radiš nakon 3. i tek se u 4. probudio? Pa di ti je neki Joko Willnick self-ownership? Daj, budi malo... imaj malo... Mislim, budi ono što slušaš. Budi ono koje podcaste slušaš. Da. Alex Jones. Mislim da se razumije, poslije borbe, Joe Rogan cijeli intervju, vodi ovoga, tam ono je bilo debakam. Ali postoji silhouette lining u ovom. Taj take sam pročito i nije moj. Okay. Glover Teixeira igrao protiv kuće i dobio. To je istina. Glover je pobjedio. Neću se ne. Ovi useru u motku u Brazilu protiv Jamal Hilla. Da, jeste čuli to? Prejebeno. To je najbolje moguće. Borba dogovorena sekundu nakon kraja meča. Doslovno. Katastrofa. Užasna kategorija, užasni borci. Mislim, dobro, nećemo se lagati. A Ankalaev je dobar borac. Znači, od cijelog... Meni ova borba bila dobra za glad. Uopće, znači, fine. Skroz okej. Ovo mi je ženski MMA Rose. Ne bi dao 70 eura za ovu borbu, ali za pogledat da je bio fight night, bilo bi... Kad uzmeš u obzir kakva je to kategorija, Ankalaev i Blahović su stvarno dobri za pogledat. To mi nije, ne znam, Santoš i... uopće ne znam, Smith. Što će biti? Da, ili tako. Što će biti, sad skoro. Ili tamo neka žnja borba. To mi nije Smith to. se bori opet, ja mislim. Ovo mi je okej borbica za pogledat. Mislim, i na kraju Žiri i tu su imali, možda fighter the year. Žiri i Glover. Mislim, ništa neće biti ko Cerukjan i Gamrot ili tako nešto. To su borbe koje su, zbog kojih, kad gledaš, sejvaš to i Sljedeći kad, apropo Cerukjana, Cerukjan radi zajebi. Kanonir i Strickland su main event. Još jedna kategorija koja je kurac. Kurac je, Kanonir bi ga trebao slomiti, jer maršira u njega. Ne zanima me. Cerukjan i Izmagulov se bore. Ne, to svi... Ljuti me matchup, ali ću uživati u borbi.
okej. A točno, ali to je onaj kao garda natjecatelja versus garda ovoga kao starih. Ti nisi izmislio kategoriju, ali si dobro pogodio ovoga, di se ovi križaju u top 5 i ne daju. Popularni seniori, evo ga. Drew Dober I Bobby Green. Što nije Bobby Green dobio... Taj card je low key dobro namješten. Što nije Bobby Green dobio suspenziju? Nešto mi zvoni da je, ili su ga katali ili nešto, očito je tu. Ja imam prijedlog za UFC. Da. Kad imaju užasan main event i ne mogu iz njega izaći, kao što je Cannonier i Strickland, da regresiraju u 2003. i nazovu to Bad Blood 4. Da jednostavno ne piše. Samo za kardove. Zato što ću onda pogledat o čemu se radi i vidjet ću Carukijana, a ovako možda ne pogledam ništa jer se zove UFC Cannonier Strickland. Ovo je okej kart. Pa kažem ti, nije. Imamo Said Nurmagomedova. Imamo hrpu nekakvih istočni blok prezimena. Jel Umar Nurmagomedov bolji? Jako mi je teško. Ja mislim da je Umar neporažen. Ili je Umar u Bellatoru. Ili ovaj Said, jebem. Koja je kategorija? 125? Bantamweight. Ne, bant. Ne, ja mislim da, ne. Umar, ja mislim, Umar je prejebeni. Da. Ja mislim. Jake Matthews nam se bori. Novi Sad ćemo vidjeti novi Jake Matthews, da li je jel novi. se održao novi Jake I Manel Kape i David Dvorak. Isto. Flyweight, mislim, ja koji jedni gledam flyweight, ovo je čak okej borba. Ninja, Dobro, to je to. Slušaj, Wrap it up. žao mi je što sam vam preuzeo podcast, Super si bio. ali pokušat ćemo snimati malo češće sad kad sam pod kontrolom. U kontroli i pod kontrolom, jer sam prekinuo lijekove. To je zadnja stvar koju je Kanye rekao. Before he went Deathcon 4 on the Jews. Deathcon. Deathcon 3. Sljedeći podcast pričaš kako je gulag jebena fora. Ne mislim kao gulag. Mislim, već zvuči koliko ljudi može u Sibiru realno biti? Meni to zvuči kolač. Koliko kolačića ispečeš, toliko ljudi u gulagu. Što ih je više, to je toplije. Ajmo svi gore. Da, uglavnom, hvala svima što ste istrpili. Timestampova neće biti, žao nam je. Đuro, sljedeći put ću ti donijeti parfem, drži se, hvala na pudingu i što si uopće izdržao s nama. Mile, hvala što drži zastavu sa mnom. Pozdrav u 3, 2, 1.